Tatu mwezi wa 12 mwaka wa 2023. Karibu ni wamanyithie kila changetika kunomba ukamba nandi yonde mwakanena ni mwezi na 2 kenda imwe itano na vipatendi tumabo na uyambia na Neto TV na oingi tukuhatia nilini wa mitandao YouTube yonde ya mingu mwakanile ni Mutombo TV kwa oyu tuambo kwata amwe kati wa alatu manengete uito. Alatukumbanesye ne bamwe na ene ndima kithine kangundo measi atongo ni morilwe ni moki maendeleo Anastasia Sami kuma Kitui East na ulona kwatia Maxima na tota miongo na ele kwenda hoteli wa Form 1. Akamba kukulwa mathinikia makwani kwesela mbai vandu vakoti. Na devoti ni mwanya ya mwaka uangilina miongoni na itototo ikunikala ngusa nisio mbungeni ya Kitui. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie ni ERASTUS kithu kwa NZOMO na ke ulokwa lula Mauvoo kwanzia ya meko ni teri mwende. Tuyambia ni kana enendi makithini kuyaka nguna kauntini ya Masaku ni mateta kana kisio choni kitili tuwe itina muno ki maendeleo vala menda malilikanwe mwakani ukitani ya tongo ichambe menda muyumbe uo ula ni Fabian Moli akunikele dhina wa stima vala meoteta kana isio ila imedhiululukite nisi ya kwatie mwaki wa stima ateo kicho kiaviki wa miaka mingi na maundwala mabiasala matonya utumia stima mayayi sambi ya wathukumi ingi maunduni makonete maendeleo ni menda serikali ya kaunti ya Masaku yani si wadho wako waka hospitali kiwanzani kila kikalite kisioni ki miaka mingi na matambo ka kuwasa kukwata uiti nilivoti ya Keboni Motesia. Thiamalisakana mena thina mwingi umekumulite matuku kauta kisio giki taesa uvikiwa ni mwaki wa stima maendekithia voso matambameni uni utongoi wa kisio ki nongi makwate mwaki wa stima ulotonya kumatethese kuyendese nthini wa maundu maki ukwati kwithwa mawela matumia mwaki wa stima matethia wa kisio niki kukwitu kwina mathina maingi muno ma stima na yuyu ona twikala tusengete muno nundu tala mena inengo cia kwikia masaluni taitu twina inengo cia usuka na kula kungi stima isi alikila na kukwitu kuyalika stima yutwikala tu ili utweletha twikala tu kwete mbesa ta mbesa stima wikweti wa maendeleo na mauya maubibya mailetha meba kisione kwitu kisione cha kithini na mauya la yumetha kwino ku kitubu kikomba bakati payitha bebe wiya twati wutu testima nzika kana monyuguni somone kwitho iso ile imethulukite cia kwatia mwaki wa stima na yuma lasmika kutambukia kana kusongea isio nithi kutumia mwaki wa stima ila menda maundu kwa nyuma umatethia twati wo bakati tuyai wa stima kundu kula kunge stima ewalikile etwithia wa kibindu ni kinene ona tulasimika kupinga mabiashara maitu tene ni kana tukenuka tene nundu kutemwa kikwitha no risk tubinga tene okethia ni twenuka nundu wa kibindu tune ku istima ku kithini na twenuka tene muno pio twenuka tene muno na twinjana mathina maingi muno ma stima kuzo kweno ya kwa yaya kukaimutwikie stima tafadhali utau maundu ma uitimasa kana ni matamba ikete muno kisioni ki veki wanza kila manenganie kana chatho iwe cha kwa hospitali na kuma vindani ya tene vataisa kwa hospitali kisioni ki ona hospitali baba ita kwa twaletha twimbe muno twenda okibani kana kangundo na kwa utwitha na mathina maingi twiba katikati kisioni cha kithini hospitali kiwanza ita uiwe na cheka loki ya kwa na yuyu twende ona kwete longa iye binda yanga iye bike itokwenda maendeleo nthini wa kisio kitu muno ta stima niwe siwe maendeleo maingi kisioni iso kweno keka we kiwe stima wenja maendeleo maingi muno ona plot zinja siakiwe maemia ka plot nundu wa kwenja stima ndwipo yu menda serikali ya kaunti ya Masaku kusalamu vyani wa uiti na ulangi wa serikali sia metioko ikithikana hospitali ula wathanetwe kisioni kini watungi wakana kwa na kumaula muyo utambuka hospitali nisi kuwasa kumantha uiti yo ila mauwa matetekela kwetelia kutoa miendo measa
Baba isibitali bakube sibitali laye bakube no kibani ka wauni ka ngundo kakoyoni kwa tulasimika thikukuonde tumandite uiti ona ilini kisiasiana twenda kukuonde na tayo ebinda ye ambua withi ona mundu amwandikia kusioka kliniki no kwa mwai kusioka nundu ambua nundu etukila mbusi kwa unitenda sibitali bakwitu bakube ni tawie kiwanza ngaba na nunathania kana no kutwakia sibitali kwa utuyo mukoli wakasane kana withie nitwethi wona sibitali na maendeleo imalika kwitu otondu kula kungi kuili teka ikalata tute Kenya babe kizio janenganiwe cha sibitali na sibitali ndia akwa na ndiye zibangirwe mubango wiba wakuka kwa sibitali na tuenda sibitali baza pyu kitono mukuli atulilikana ithe tando mako kesione take thine oke atu yake sibitali withe twakube banja mwendo kaundini ya Masaku nyene toboni mutesia ni muvea bonina twekwate kana kiochone kikwikania atongo imuno muyumbe wa Kangundo Fabian Muli tusonga na mbele na ripoti iva ya hoteli Anastasia Sami mumanyiwa ulona atongo etie mutianini wa KCPE mwaka uskulu ni wa musingi wa Imbo Sombe mwiteka Kitui East na maxima na atatu miongo na ana mwai wambende lika class cha form 1 kwa sabali wake li kumana na kukosa ndivi ya skulu. Anastasia ni weki yengi mutiani wa KCPE mwaka modelu wangili na miongwele na ile na kukwata maxima na atatu miongo thandatu na nyanya ende kumana na kukosa fees ivinda yeunda lika form 1 vala watu wengi wa class cha nyanya ni aseimake yu mumanyiwa o na aseimake ni makoli andu mango ya ulau matongwe ni muyumbe wa Kisioki Mrodi Mbai kumutelesia kulika skulu ni wa sekondari wa Mudhale na indi Mauvoo alama ombikia oyuni kana muyumbe o olani ni Mrodi Mbai ni wethi wa aitangasa kana nuku kwata mbau mumanyiwa o alike skulu ni wa form 1 kwesila wala nyone wake wa ni Mrodi Mbai Foundation nilivoti latuomba niwe Onesimus Chalo. Anastasia Muthusami ni umwakatu wa manywala manaikienesa mutianini wa klasi cha nyanya skulu wa musingi wa Imbu ule wodini ya Sombe mweteka kitu icho miloni wa sua na kuosa skulu ni wa 8 wa Mudhale ulawe kitu icho dhiloni wa sua indi kumana na ucha mwingo loe vilete musi wonde na wikwaito wa kuthi klasi cha form 1 mumanywa uwana kwa tia maxima na tatu miongo nyanya na ana mwakani Anastasia ni waikie mutiani wa KCPE mwaka Mudhalu na osa maxima na tatu miongo thandatu na nyanya indi ndavikia na kutika klasi cha form 1 kumana na uchola wevilete asimake kwa kitumikeu mamwenda asiokeme na wikwaito amina mutiani wa KCPE mwaka uni makwithia na fees na yethi klasi cha form 1 indi uwa mthe ni ukimianguka natama Imbu primary school mwaka Mudhalu neke class 8 na kwata 368 nje school ndo kwa visi na sioke class 8 ingi na kwata 384 na kupigia bundi kwa tango school ndo kwa visi ingi mumanywa u kuliano mango yoluba mana atongo imamutede sialike class cha form 1 na kuyanisa ndoto yake ya kwithia emusili wa makwani wala watha na wondolo kwiyumilia na kumukwata kwoko ndemo valuchano kuvikiana kusoma na kivito Mungu kuliano mango yoluba mana serikali mandeze na kusoma ngatu kaloe ba yumilia ndoto na mbibia visi nguyo tama kwa biti gana ni ndoto yao. Anastasia ni mwana wa kana wa asimake kati wa asiana 10 wala nyinya wake okueta niwa withitwe wikwatu wa kisomo cha asiana siake si 10 endede no tonywa kusomethia Anastasia na iye kulia atethewe no kana mwana wake avikia na kulika class cha form 1 na ticha ndikona nina mbezi suni katwa skulu na nina jana 10 na nina mukuo nondo nditono ijana ziko ya na nditono ngisomethia nenda eza teleka nenderecha kwango la ukana kuka skulu no nditono karono toma kana kau nikano zero Mudhale nkausi kabita na ticha ndikona ngona mbezi su yu nenda eza teleka nerono kunderecha kana kuna kalore de teleka kaisoma nono ndina mbeza kwa alangi nina moto ana lwarungi nina tununya tucheche thene wawai
etina wa kwithukisya ngewa ya mumanywa une twendia kumanya ugo kuma kula kwi skulu na kwithia maskulu mavingi twe bala tumanthanie na chair wa board ya skulu Thomas Mboya balo wetie kumana na ucha mwingi ulawe musini kwa mumanywa uo mata board ya skulu na mosi ya watu wa mumanywa una monga meafisi wake womde wa klasi cha nyanya na iya kule ano mangonzi yoma mutethesya na wakanali ke klasi cha form 1 ane kite nesa na mwaka muthelu nike kite kakwata 368 na okatio kazikulu ende kakweta tio kazikulu twakalile tiana tia report pio wethe akena report na twatia ni onako twakakatu twatia katioke nundu nikai wani bisi na oyine kane kienge kane kaneza na kwata 384 na adije buko ndiko nakatono thizikulu nundu bai no kwati kabisa ethembe no awa yino wethe wana thino akiliko na ono indemuti ko ekolatia ide tuna tati hapi tu undu titona kale dikutu na bya busy mbetela tiende kana skulu tena ka gu karimana kaina iba atini mama nonga mahitaji monze baka kabikia kweka na yu tuna tati hapi tu undu titona ekolatia serikali kano andu mango yolo lama tono kutethetia lama kuibwa kiyoku malikilile na kana katsome ni vatam na utani kwa kila musiai kuona akitethesya mwana wake kuyanisia ndoto yake ende asima Anastasia maende na kuivulwa ni mesili akauta kukonya ndoto ya mwana wo ulamena ake ende mayesi undu matonya kwa motethia didi vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma sombe mwetekele kitui cha umeloni wa suwa kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo ni muvya muno onesi nondo wakwa wasavale kuma musini wa Kitui kuthi imwe kwa imwe nginya sombe kwikithia kana ni wetenge wa isu na indi nenge wanzio na otono ni na wetane kana matunda ni mavikiana kukwatikana nondo muyumbe wa kisio kiwa ni mrode mbai ni wa wetakana no kwithwa aikwata mbau kisomo cha mumanyiwa usu ku report skulu ni wa Muthale Girls kwisela wala nyoni wa Nimrod Mbai Foundation na indi tukwatikana mumanyiwa usu no kwitha hithi skulu na kisomo chake kiende onesa tuisonga nambe ni kana muandiki mutinika wa kisomo cha yulu ula ni Beatrice Inyangala ni wavikia na kwithwa aithingalila kana vayingo musiai waile ni kulia ni lwanindi undu wa kutoa mwana wake imandisioni sia yulu ivindani kwina maumo mambesa kumanwa na kwambata kwa ngalama ya mikalile Inyangala weta serikali ni yivete ngalama ya nginya kilungu cha miongo kenda yulu wa yana kwa kisomo cha yulu cha amanyiwa onde ala maumete misini ila mivinye ki ukwati wala niwa ula unambeye kuthukumithwa mwaka u mwandikitwa Mauvoo Benjamin mwaka na ilivota Serikali liweta vayingo manuwa waile kwithwa na mathina ma kuendea na kisomo chake cha yulu imanisioni sia kiuvundi na ma-university ni kwithwa mathina ala manatwevo ma maumo ma divisia fees ni manathelile itino wa serikali kwambisya mwaka huu kuthukumithia mwandikithio manzama ya musumbile na kunikila mwana wa kisomo kiva Kenya kwenana na mwandiki mutinika maunduni ma kisomo ki mwandu Beatrice Inyangala ni kana ungua wala nyimpya wa divisia fees imanisioni isia yulu musie yaiva ho kiwango kinini cha 5 ulwaya na cha mbeza sionthe ila si kuma muvukono wake kuungamia kisomo cha yulu cha mwana wake. The government will fund up to 95% of your child's education in TVET, Polytechnic na university. Loans zitakuwa 25% peke yake na scholarship itakuwa 70%. Wewe kama mzazi unalipa tu 5% kama household contribution kwa wale mko na mapato ya chini. Uneni wa mwandu Inyangala uka evidani nzama kungamia mitiani va Kenya NEC yetelwe kutangasa masungio mamuthia mamutiani wa class cha form 4 KCSE na vala utalomu wa maniwu kuikwatiwa kuongeleka maskulu ni mayulu makiuvundi na TVETs mwaka ukite. Serikali hithiro ikathi wala nyoimbia iweta wina wiananu withianu na utheu nthino wa kwanyilo via kwa mathi wa onthe mwandu Inyangala no lo anena itino kusia chathi cha kithio kuya viga ni walumililia kana ni ungu wa kisomo imbia cha CBC kila kiende
yukisomo cha maundu ma syithio kiithiwa kitina kinene maskuluni no kana kwea amanyiwa mena kikio na ndaya kwa mwiano wa syithio cia mbai kiwakanyo va Kenya. Sisi tunahimiza value based education, yani maneno ya culture ya muhimu tunaweka kwa masomo, tusaidie watoto wetu wawe na character mzuri ya kusaidiana na ya kujenga taifa. Nichathikila ingi kivikito ni atongo ikiwakanyo hevo muneno wa maminista ula ingi no minister wa maundu ma nthi cianza Musalia Mudavadi ula kwa ngaliko yake huenda mbai ikiwakanyo hitumie syithio kwili una kiukwati kwiselanzia kiwakanyo kuishi kwingi na kuhakikisha kwamba afya yetu iko sawa. Itatubidi pia tuanze kujifunza vile hawa wazee wanakula chakula ambacho kinahakikisha kwamba wanaishi kwa muda mrefu. Sisi tumebaki ile 30%. Majority 70% are the younger generation, the youth. Tulenge 70%. Planning yetu, fikira zetu, mipangilio zetu, resources zetu, tulenge wale 70%. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi Nito Benjamin Mwaka. Tuvuke somo ninekana mutetei wa akisia enende musini wa wata kauntini ya Makueni Justice Mutuku ni wenda serikali wakati uleche Ilovia sia maskulu kwetene mwaka twathi undu ula uthethe sia muno skulu kuende sia masomo vatema weku Justice anena huu maofisini make musini wa wote muthenyani wa umundi nthini wa unenania wa imwe kwa imwe na kiseseke cha Mutongwe TV livota witu wa wote Caleb Chalwa Mutunga niwe watu isia unenania na Justice. Navata serikali wakati kwikithia kana muvea wa kinandu uina selesi Ilovila sithaiva ni muvea wa kisomo kenda kwikithia kana maskulu maina kwa makutoisya maundu ma kisomo na muno kisomo cha CBC na kila kienda Ilovia kwa ivinda yila yailite kenda kuendeya uwetha ne ukulio kuma valave mutetei wa kisene nthi va musini wa wote na ula ingine chairman wa skulu wake vandini Justice Mutuku nthini wonenenya wa imwe kwa imwe na kiseseke teka kila financial year pemba sesi allocate yawa asa kwa ministry ya kisomo tiyoka uyedhi ya mbeza izu sina release wa ikavika katika account ya school on time. Nasema ku release wa sio kasi late ni sio kai ika affect kurani kwa maskulu. Kwa hiyo tikula serikali i lateness edho mbeza isa bina kupeto kivya. Na nitona ministry atangasa the treasury marless mbeza isu ikavika school ila ba elete. Ngana mbeza isu ikatete seba nende vyo katika kisomo na sana kisomo kecha CBC nundu ni kio need ni kio need a lot of capital. Na mpesa ila za kukifacilitate. Oingine wenda serikali ikunikele mpesa ila yathanite kwa kila mwaniwa kana capitation ni ila siavikie si ngili mwonza o vathukanu na ngili 15 na ila serikali yathanite kwa kila mumaniwa. Nitonete ithita asei twina muyo munene munopyo ni kwithwa serikali ya Kenya kwisila be waziri Ezekiel Machogu waziri wa kisomo ba Kenya ningulika na binda yemwe wa isia katika grade 7 sana sio nthe sia Kenya ila chende grade 7 nisi wone ngambeza sia capitation ngili 15 nanye na asisia katika skulu ila ni chairman inokie na tona mwaka ni usuna thelile mbeza ile sia nengani to kwa pato susia capitation sio ai ni nimbe wangili muonza kumaanisha umwaka nuna thelile lakini mbeza ile sia allocate to kwa kila kana nundu wa kisomo cha junior second school ibanethi wana ngapo nene munopyo kundi wa ngoli ya serikali ya Kenya ni kwithi wanitonie Ezekiel Machogu aweta chuchu UTS ovaluku kwa ministry kana we katika treasury nundu treasury mumale ku release pesa nigenda iko kautethia sana siru ni chitha na sindu mingi muno pya sasa katika CBC kwenda maundu mela meta wa ma kusearch talent maundu ma ku identify kana katika nikasio ngaliko ni ba maundu ma activities nela pesa ise makoka on time weza kwithia yumu yosu nda kwa musei uneni wa Justice waka kavindane ka skulu itangasio kwambisa kuvingwa chumwane cha kele cha mwai wambe mwaka usitwathi. Caleb Chalwa Mutunga TV Vilingi wa Mauvoo. Tulikantheni wa livoti si mwanya mwaka uwa ngilile na miongo eli na itatonekana chama cha Wiper mbungeni ya Kitui nicho
mwakani ukina atongwesya kwa ivathukanio kati wa amemba macho na muno maunduni ma utongoi wa myanya ya mbunge. Chama ki nikinatilikanile vanene kumana na mawaliuku ma utongoi wa myanya ya mutongoi wa ala aingi na mukuni wa mutalisa wanakwithe wa atongoi eu machama kiu matanamba kuosa myanya ya utongoi itina wa spika wa mbunge Kevin Kinengo Katisya kulea kumatambua kiete miatianio za wa miako ya mbunge na kusukumia amwe mama MC ya kutia sikaloni sia mbunge nengusenisyo ila inesi ulikelo ni mutongoi wa chama kiu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na kwenda utwi wa chama unengwe ndaya Onesmus Chalo ni wa watu dhiania vote kuma kitwi. Etina wailungu ya mwaka umwe kuma Kenya mathi 11 na kunyewa atongoi na atongoi mose menye atongoi bunge kaunti ya Kitui nina kusi vathukanyo kauta mwakani uu na muno gukonyo atongoi wa chama cha Wiper bungeni chama cha Wiper bungeni kaunti ya Kitui nicho kina memba aingi na valacha mbisi tho na kumveta mwanya ni munini wa alingi bungeni MC wa enda umaralane ERASTUS mbuno mwanya wake wenengu Jacqueline Kalenga kwa itumilita ikiwa wandani. Itina wa mimi votho mwanya usuni watungi wa ingi kule ku ERASTUS mbuno. Itina wa kimembo wa chama cha Wiper na ingulone munini wa speaker MC wa chamgidi wa dhilone wa Sua Christopher Nzilunzio kabeto mwanya ni usua munini wa speaker wala memba ingi machama kecha Wiper makunie kula kumveta mwanya ni usu kwa itumi ila mamokona nasio ni kutumi wa visi na ipa mwana kumalu Kansas kaloni sia mbunge itenzelu kate wa maundu angi. Tina waki chama cha Wiper ni kinende na kuika mawaliuku vala mutongoi wa alaingi MC wa miwani Arson Maluki na mukunu wa musalisa bungeni Boniface Katola ungu wa chama cha Wiper ni makwati evalua ya kumaveta myanya ni isula yendekeletu yosu ni MC wa Chuso Munyoki Katonyi na MC wa Kitui Township Daniel Ngoimam. New majority linda na tuna communication officially kuma kiamani na members nisineki unyuvani na siya sakuandia new leadership tuna majority whip eto wa mheshimiwa Ngoima kilango na kwasenikana pai pandu bena issue na pai pandu bena kau no just change of leadership which is very normal kana no kindu kya kawaida ku change leadership tikwithi abe mundu tano weso wa kwika lakini no kielelo kya kukwata nyandu maitu na kusupport kiama kitu kya Wiper na kusupport pia serikali itu nondo andu bayanzi ila manyi banie metele kuthu. Itina wabalwa huku vikamia koni ya bunge ya kaunti ya Kitui atongoi aya mendeke vitu kuwasa myanya imane na nesi sesio nyaicha wa Mauvoo kukonye tambia iya chama cha Wiper sikalusi ya bunge ya kaunti ya Kitui siasiokevia speaker wa bunge hinda atambu atongoi usumwe wa Wiper na kuenda na kutumia ulamuku maundoni mwa atongoi eiwetandaha kwa tabarua rasmi ya mawali kwa suma chama cha Wiper noka na kutambu atongoi mweu na kuwasa myanya ya bunge ni akaunti ya Kitui balawe ndio atongoi ulamweu na ulabu wasete myanya ya atongoi bunge ni akaunti ya Kitui ukilele ivela isum. Pata wito ti pata wa punishment taidhie alatu wasaku watu mpya pata wito nito kuwata niandu katika chama cha Wiper. Chama cha Wiper ni chama namba 3 Kenya na ni chama kenene na nikiu need kana ni kwenda andu my think together honorable members alamasa kuiwe methe ni makwatanite mathukumerie mwe na nitukwenda kigro kana kuchanya ni kana mwaka la tuendete wa 2027 tuketha katika elebe tuenda president kiete mnyatene NZOMO kwa bunge akaunti ya Kitui na kutuma ofisa Mosesei malikilela ivathukanyo hii itumwa sikalosi ya bunge akaunti ya Kitui ithwa itena memba yanuma kwetu kilometratala na kutumwa memba mabunge na alama tema chama cha Wiper manena yulu abata na ulo nende na kuanzia uthukumi wa bunge ya akaunti ya Kitui na utano nundu wa kila chiende oyu nundu kuma iyo mbunge kuma iyo muthenya wa mbunge ni twithiwe members maingi matembunge na kiu nichonekie kana nikitona kutumwa maundu ma mbunge mende mali ya kwendea na nituonie kana tuoka mbunge kati standing orders situ sieleana na speaker kulewa na quorum kona kuweta kana kuye quorum nisietikeletu lakini twakulia twekulania niki umundi contrary to londu kwithete kwa happening before ethiwe okulia kuhusu quorum na kiu wethewa ithwe twinamba ukimananeta lakini no twende na kwika uchunguzi hapa mundu na kauna governor Malombe kaulo ibambunge no ana siasa mele yako ikanyo tunini na we kumaluka ngeti nino
ya mbunge ya Kitui mali baadhi bala mini nubungu betonyeka nundu twaleo kwata na malombe mwene ndi wa Kitui ndethu kuma alap tuteyimana masioke tukwatane moko twake Kitui kitu ngwata nono imana muno na bai mundu kumena Kitui kaunti bai mundu kumena mbunge ni ya Kitui kaunti ethiani andu makwenda kumania siamani mati ya muyalo atitwe na maumanya masakisi well and good will work with them but wathi kuchika zindu cia kuna cheto mbunge no be against the law you don't expect anybody asiatie which is very wrong. The ambunge baada Kitui, we as legislators, we are the custodian of law. So we are not allowed to break the law. The law has to be followed as custodians of the law. Either ni yetu zobya mia oi na ni yetu umebreki ama Kitui kitu kikaende hata. Obonde uyete vyo bioteti kaunti ya Kitui na kutuma mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka anaena kwa kwenye bata wala wendio tongo usumuku wa chama cha Wiper bunge na kaunti ya Kitui wetikana na mawalio kuma chama cha Wiper na kunenge utongo mwanya utongo si bunge na kaunti ya Kitui. We want a peaceful nation, but a nation under God and also a nation that adheres to the rule of law. Kwa hivyo mambo haya tutazungumza mengi. And that is the kind of, solidarity at the county of level of the county assembly na nyinyi muonyeshe pia msimamo. Chama kikizungumza mheshimu, ama sivyo? Chama kikizungumza mheshimu. Na heshima wahenga walisema sio utumwa. Vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Ni muvya Ones na indi twende todhiumo ne mukuve na ndendeshe ndene wa odhiumo abe mundu kwasya akini ripoti ya umacha eko kwa nyimbo bai waheshimiwa wanawake mko wapi kuseto wabaki moli asia eko Mutongo TV na indi nila ripoti ya Ones twende wetu yete kesebene ya kala kile tukekwenda hotelio ni mrodi bai na wala na kukatethia na indi ketha no kwenda wakatelesya na maundu wangi kutethia family yake no kwate yani nyama kino kwenda saithia ni katetheka kwa oyuma tukani. Kiswezi kimwe gwenda ukitumia ngethi siacho kita wa Mutongo na nituma tainye Johnson Muthama commissioner wa Parliamentary Service Commission na mundulo na tuye mwene kibila wa chama cha UNDA kila kinasindie serikali nituthi mwaka wa 2024 na tuetele kutania siku ya isiawa ya Yesu Kristo mutangi witu ulenye mwene ni Mukristo enda osamwanyo netungie na kana nendesie kana nendethie andu ma Kenya on the method siku kunseo na muno ando alandukumana mo mawiyani makwa ando alandukumana imwe mbunge ni na yumbe makamishina latu ithwa imwe na ndi mwendea musumbi wa itu William Ruto nake siku kunseo na mwambilio wa mwaka mwa museo kenda tongoesa tonya kutongoesa Kenya na imenenga maundu ala Kenya kana andu ma Kenya metele mose kuma bala wita Mutongo iwande na ini sikwa binya wangai neti ufaulu na tuyumela nesa kila mundu nethiwe na siku konzeo na tuivoyania. Iwe nyene tawa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea.
Karibu niende na kumanyithia. Director wa ikundite ya kiserikali ya Center for Human Rights and Civic Education Peter Motemi ni wakuli akamba matumie mbai kusila makwani na kuibatana na kutoa makwani kotini kwa kwithwa makwani kotini methitwe me maingi na vala amwe makwani no masilwe nza wa koti kwisila mbaini ingi ni wenda mbai ya mukamba ikwate mbau muvango wa usalama kwani nza wa koti kana alternative justice resolution mutadatala ula wasibuviwe ni musili wa makwani munene watene Willy Mutunga Lina Musangi na ile voti kuma mwingi Onena na kamemeka mongami wa ikundi ya Human Rights uvonge wa mwingi Peter Motemi no kuweta kanamba inetonyo mina makuani kivadhukanyo odhuthi enenze mambe otomia mbai na kumia makuani uvamana kuweka umato wa kotini tanzemo ya kuweta Mauvoo na ukwata haki kwa imetuki ojutu ina policy ya court ya alternative justice resolution kana kwithia na mupango ungi utumia bandu matindae kotini mosila pe maundu maingi mbai sitonya kumina tamakwani mameunda tamakwani amometa wa makau ila zieta wa assault ki kotini pe makwani ona makuwa na option izu mbai na mbai ri mogai wa mundu no metungiane na makwigwa na kuivana na kotini metikilatia ngami uno kuweta ula wa musili munene wa makwani wa tene Willy Mutunga tabaitie motalatala wa andu kuiwa nanza wa koti kwisela mbaini vala motalatala uwa vitukithiswe na utwika muyao vala ukuelesya koti tasina makuani maingi muno na muyao kana mubango wa koti ni kana pena policy ya atiwe kana mubango wa atiwe nula wa chief justice weta Dr. Willy Mutunga waritaye atiye na mavitiria na watwika muyao na policy yanzi kana andu no mewene na makwikoti ikwitikilia na ikwani yukiyotela koti oyu ina makwani maingi ila ita koti ina ni congested twezi wotu withi koti ni ukwithia ndio nena mwaka inene akalenda ka miaka engitele yukite na ndize makwani azuma kalela na makwani maingi wa mazezi 80% kana miongo nyanya yulu wagiana ni makwani alama tonyo mino nandu kulandu wani mbai na kimitsi makwatiani ku koti itu ina muyo muito wosila makwani omatonyo silwa ki mipango yake mbai nikavinda nikavala wathuthi enenze makwatemba umwe uno kenda kutoa ile mbeta yiya ukamba nambe koti kwetikela no kila ikwata ethia mwandu imandie kotini ikaendo ila itawa ruling by consent kana kwigwa na kwa yani yabetiria kendo ukulinga na ndo andu mekata megwana kiuni kitikilie kotini kwa kamba metungianie na mbai setungianie pamwe maundu ma koti onao makwani maingi makai kotini na mathina maingi makanyivanga no kethia development itonyo kwatikana na haraka report ya Vilingi Mauvoo mwingia katika untini ya Kitui ni Lina Musangi. Tume mwingi kwa Lina tuthi kwa Angelina Mombasa enende na muno amwikane makulu kwiyumilia kwa wingi ndene wa mautani ma Mombasa International Festival na ala meotoi wa kisioni chama mangina waterfront kuma iyo nginya matuku 30 na yemwe mwai aungami mama utanu maiweta kana ni makwate anite na mevea kivadhukanio taula wana kada kuthuthia amwika kwivetangana na ndawa cia kumila obomona kuvundewa maundu ma utandithia tanzia imwe ya kuyukilia ki ukwati otondu Angelina Muse ukulivoti ni kana nake mwene kivila wa kinandu cha amwika Fatima Barayan ni waweta kana mawonanyo ni mabanete kukilia ukwati kaunti ya Mombasa. Mombasa International Festival na ile nambesi muthenyani wa iyo nginya matuku 30 na yimwe ivanitwo kukile ukwati ku NZ kaunti ya Mombasa valava kwithwa na Mauvoo sio maundu kivadhukanio mautanu kuma kwi aini kivadhukanio NZ maikulu kuyumila kwa wingi ni kana mavikie kuitanithia. Tarehe 30 ni music extravaganza, muziki ya Afropop itakuwa ni siku yao. 31 panapo majaliwa ni siku ya New Year party, ni siku ya ma DJ kufanya entertainment. Kwa hivyo tunaalika hapa during the day ni sales and exhibitions zitaendelea. Tutakuwa na face painting, kutakuwa na children fun fair, kutakuwa na food bazaar. Kwa hivyo kila mmoja anastahili kuja katika eneo la Mama Ngina kupata burudani na kurudi nyumbani salama. Maundu mao sese ni mali chukua vanane ni kana NZ methiwe meusuvioni vamuna kusuviwa kuma na nambanga vala Mauvoo wa Kenya Red Cross na Mauvoo
Vala Mauvoo wa Kenya Red Cross na maofisa kilangaliko kwa masovia NND edhombanga niko viki ya kumela. Tuko na rescue team which will be based here to support in first aid services, and wale watu watakuwa wamepoteana, so tutakuwa tuna link families, so inaitwa tracing, and tutapeana pia PSS kama Red Cross, so we'll be having an able team which will be around here, and the backup itakuwa pale ferry. Wa watu wa tuktuk na wale watu wa bodaboda hatutowaruhusu. Siku watu wapendi, tunataka watu wote kwa ujumla, lakini kulingana na tutakuwa na wageni wengi ambao tutarajia wakuja katika bustani hili la Mama Ngina. Kwa hivyo huenda wakatatiza hizo shughuli, na sisi hatutaki matatizo. Tunataka watu waendelee kufurahi, watu waendelee kufanya shughuli zao kwa makini. Kama vile mjuavyo Mombasa raha, na tunataka hiyo raha ionekane bila bugdha, bila matatizo, bila balaa. Wanawiyavo, mevia kivadhuko ni kuatia nishina ungamiwa Mombasa International Festival. Huivo mevia wana kada na ula ukuzo yumadhudia amwika kuhisiani ya ndawasi ya kumila. Ndo na sherehe kutakuwa na some educational aspects katika hii Mama Ngina waterfront. During the 7 days, mmesikia kuna exhibitions. So tuko na taasisi tofauti tofauti. Tuko na nakada hapa watafanya sensitization yao ya drugs. So my youth tunaomba waje hapa wapate kujua ni vipi wanaweza kukumbana na hili janga la mihadarati. Fatu mbarayana ule ni mwane kivilo akinandu cha youth fund nuwa menda amoika kuyumula nikana kukwata mavundi sio maa kuapply ilovia ini nikanama vikie kuyo kilia ki ukwati. Tunawakaribisha wale wote ambao hawajapata fursa ya kuapply youth fund waje waapply waweze kusaidika. Na pale pia kando yake tuko na vijana ambao tumeweza kwa support ambao watakuwa ni mfano na vigezo ya kuonyesha vijana wengine kwamba youth fund tunaweza kuwasaidia vijana tofauti hapa Mombasa na Kenya. Kwa hivyo tunawakaribisha wote. Hii tamasha ni nzuri kwa sababu itakuza uchumi wa hapa Mombasa, itakuza uchumi wa vijana, kina mama na hata walemavu na kwa ujumla the whole society. Matuku miongo tatu na imoni chadhiki hiki kavika muthia gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir aikwatiania na NND kudhoa cha mwaka mwau wa ngilili miongo 24 ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Munini wa President Rigathi Gachagua na muka wake Dorcas Rigathi kwi umundi ni meki ambe wa siana ngili inya siku kumusiko kisione cha Mathera kaunti ya Nyeri. Chathiki kicha kuyanisia watho ula Gachagua waumisye kwi siana imwaini wa 10 mwaka uo kavindakala wana President William Ruto matwa isinda mbuka ya maendeleo lembetani ya Kimani. Gachagua ni watumia ithuso kuweta kana serikali ya Kenya Kwanza ni ikite mawalanio mailu kwa ile kisomo cha CBC ingi ayaza kana kauwa kukitana na ndawasi ya kumila ni wende na kusia matunda. Vile mmefika hapa na vile muko wengi, na pia nashukuru sana ya kwamba vita yetu kama serikali dhidi ya pombe haramu na uvutaji wa bangi na madawa zingine za kulevya umeanza kuonesha matunda. As I have driven around all the way from Nairobi to here, I have seen many young children. I have seen others on the way. I am very encouraged. And I want to say that our fight has been successful. Before hapo tulikuwa na shida. We were almost losing an entire generation. And when we see children in great numbers, we know our future is secure. President William Ruto and I have gone out of our way to secure the future of our children. Because this generation is Kenya. Our Kenya is our young people. And that is why when we came to office, the president appointed the Presidential Working Party on educational reforms to reform CBC and other education programs to align them with what is good for our children. Again, young children, you know, our government has employed 56,000 teachers to make sure that the pupil-teacher ratio is improved. And therefore, we are going to have a very good education program for our children. And I want to wish Merry Christmas and a Happy New Year to all Kenyans and to all Kenyans' children. And I want you to enjoy yourselves and make sure you are not
you are not messing around, but the message is Christ is born and you are going to be great children.